Pozdrav svima, želim vam dobrodošlicu na moj kanal. Danas je 22. jul 2022. godine i nastavljamo sa obradom tema vezani za one sorte koje su na današnji dan prispjele na beru. Danas ćemo govoriti o hibridnoj formi Veles. Ova sorta vinove loze na tržištu se pojavila 2009. godine zahvaljujući radu vinogradara Zagorulka Vitalija Vladimirovića. Sorta je nastala ukrštanjem dvije sorte, i to hibridni forme Ruspol i Sofije. Ima, kao što vidimo, velike grozdove i ulazi u grupu sorti ranog zrenja. Od pojave pucanja pupoljaka do sazrijevanja plodova prođe oko 100 dana. Vinova loza, kao što se može i vidjeti, vrlo brzo raste, ali i sazrijeva. Jedan plodni izdanak može nositi od 2 do 4 cvijeta. Cvjetovi su kod sorte Veles dvospolni i biljci nije potrebno dodatno oprašivanje. Također u procesu sazrijevanja na vinovoj lozi se pojavljuju se zaperci koji nose dodatni rod manje veličine i do sredine septembra mogu dati još dodatnu žetvu. U opisu sorte Veles, kako autor navodi, grozdovi mogu biti veličine od 600 grama do 2 kg. Međutim, prema recenzijama kao i fotografijama uzgajivača, ako se ostavi recimo manji roda, mogu grozdovi dostići masu i do 3 kg. Kao što vidimo, oblik grozda Velesa je konusnog oblika i vrlo je voluminozan, nije gust, ali ni previše labav. Bobice su ovalnog oblika i težine su do 5 grama. Kožica je tanka, a boja bobica je ružičasta tokom tehničke zrelosti ploda. Veles pripada 4. klasi besjemenosti, ali se rudimenti sjemenki ne osjećaju tokom jela. Želim da napomenem da je ovdje grm, to jest na ovom prostoru imam 2 grma, su 3 godine starosti, a druga godina je plodonošenja. Grmovi su jako, dobro razvijeni. Ako pogledamo ove rozge, one su još deblje nego što je to kod sorte Preobraženje koje smo prikazivali u prošlom videu. Odnos između vegetativnog dijela i onog dijela koji se tiče davanja ploda je jako dobar. To jest, čak vegetativni dio, kada pogledamo, je i više nego dobro razvijen, tako da bi se moglo čak i u ovoj godini moglo se čak ostaviti malo više roda. Sada ćemo pogledati koliko roda ima na ova 2 grma. Otprilike dužina ova 2 grma iznosi oko 3,5 metra. Pa da vidimo koliko roda imamo na špaliru, koliko roda Veles daje na špaliru u dužini od 3,5 metra. Evo, pokušat ćemo prebrojati. 1 grozd, pogledajte kako su to veliki grozdovi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, spojit ćemo ova 3 da budu 2, 7, ovaj mali nećemo brojati, 9, 11, ovaj nećemo brojati, on je slabo oprašen, 12, ovaj mali nećemo brojati, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ovaj mali nećemo brojati,
19, 20, 21, 22, 23, 24, ovaj nećemo brati. Znači na špaliru dužini 3,5 metra imamo 24 grozda. Sada ćemo samo još da utvrdimo debljinu rozgve, obzirom da je riječ o velikom urodu, da baš vidimo kolika je ta debljina i da li nam se slaže taj odnos. Evo, pogledajte ovdje. 11 mm. Ajmo još jednu, ovu. Ova je, koliko ja vidim, 13 mm. Nema potrebe dalje da mjerimo debljinu, vidimo znači da je to zaista impresivno. Sada ćemo jedan grozd ukloniti pa da vidimo kako izgleda bobica, da bi otprilike vidjeli koliko uroda ima. Ja ću morati osjeći ovaj, ali ću na trenutak morati ugasiti kameru jer ne mogu osjeći, a da mi ne ispadne. Sada ćemo da vidimo, ja sam otkinuo znači jedan grozd, prosječan grozd. Vidjeli smo da imamo na špaliru u dužini od 3,5 metra 24 grozda. Tu je vaga, stavit ću ovu posudicu, znači vidimo da je na nuli, tako. Stavit ćemo posudicu, težina posudice je ovako. ...220 grama. 220 grama. Ovako izgleda grozd. Pogledajte. Sada ćemo ga staviti na vagu. Lagano. Vaga pokazuje 1412 grama. Znači, ovaj grozd je težini kilogram i 200. Ako računamo da smo imali 24 grozda, to su 24 kg. Odbit ćemo onih 200 grama jer još po 200 grama imamo još oko 5 kg. Znači, na špaliru od 3,5 metra Veles u 3. godini od sadnji, a u 2. godini plodonošenja daje 24 kg grožđa, s tim da vidjeli smo da je grm idealno razvijen. Nismo ga znači uopšte opteretili, to jest da smo ga zatušili, da je on zakržljio. Zapravo on je tako dobro razvijen da je moglo se još komotno ostaviti roda, jer ja inače kada radim normiranjem radim to i oštro, bez ikakvih emocija. Sada ćemo samo još da vidimo kako izgleda unutrašnjost bobica Velesa. Ja sam izdvojio nekoliko bobica da prvo vidimo težinu. Težina je znači ove bobice 3 grama. Da vidimo naredno. 4 grama. Dobro. Sad da zarežemo da vidimo kako izgleda unutrašnjost. 1, 2, 3. Ponavljamo, ove sjemenke su, znači nisu okoštale. Rekli smo, sorta Veles spada u grupu sorti 4. klase besjemenosti, međutim rudimenti nisu okoštali i ne osjećaju se tokom konzumacije. Evo uzet ću i ovdje.
2. Znači imamo, pogledajte, sjemenke po jedna u svakoj polovici, znači ovo je 1, 2. Pretpostavljam da je ovo treća sjemenka, ali pogledajte, molim vas. Znači prstom kad stisnemo, da je to mekano i da se to ne osjeća uopšte dok se bobice jedu. Kao i svako besjemeno grožđe, ono je jako pristupačno i poželjno za našu djecu, jer djeca ne vole te koštice, a svakako ugodno je i za jelo nas stariji. To bi bilo sve. Vidimo se u sljedećem videu.